Akopala megale o, e baba to la che megale o. Akopala megale o, e baba to la che megale o. Noviwe, ameke atutala china, yake wanomula pepe, wanomula. Ameke atutala china, yake wanomula pepe, wanomula. Tina bujo, tina bujo, awo, tina bujo. Yehowa belu wana ololo le keketi ame, ujenu kunuwo, ekotowo ajabu, alilipo, eya evoluciano, lukata miaka kuiwo, adobe kodeti, la nikati ajiwo, lukata miasu kwewo, anawanya bena yanye fiyama po. Awo Yehowa belu wana ololo le keketi ame, ujenu kunuwo, ekotowo ajabu, alilipo, eya evoluciano, lukata miaka kuiwo, adobe kodeti, la nikati ajiwo, lukata miasu kwewo, anawanya bena yanye fiyama po. Yehowa jena bubu, ejena opete. Yehowa jena kapu, ejena opete. Oh, Yehowa jena bubu, ejena opete. Yehowa jena kapu, ejena opete. Yehowa jena bubu, ejena opete. Yamawu jena kapu, ejena opete. Oh, Yehowa jena bubu, ejena opete. Yehowa jena kapu, ejena opete. Mavome Yehowa novinha salame do fina me e hayale gbogbode Yehowa ejena bubu kafkafu plopete eya tamina mi acho Yehowa fe bubu ple kafkafu la kata ane eya Yehowa ela be epe domenyo eye epa menu veve letegbe Mekabu mopopo jimeka de lefo doji de mau eya glom Israel na nevi maweta lefia no vi todo lava vao bonsoir tout le monde bon arrivée tout le monde Mikata miawezo va Dunenyo Borborbor plenya jojo na oji live le 40B Royal Castle daji Novi enyasala pletodola plen nukola katansia me du ja na me 5:35 p.m. ga atom minute blanc et ton voix ton tout elle authentic Mama Emefa play Dunenyo Borborbor show on a pray custom live to 40B Royal Castle daji Eka isemne lele background am ye ben no me gbo meja mewu eto Israel nanevi maweta gbo le hold o me amono to me I'm looking wait on the Egbenye April Fenkekeri Etonlia the 13th of April 2024. Miawezo apek black besia miawe leso sova Dunenyo Borborbor plenya to na oji live to TopRadio papa la oji oyombe authentic Mama Emefa miawe kako egbe wona ole vavana mile miape ko hono Manana nyebe authentic Mama miele live la authentic Mama fan page on Facebook authentic Mama fan page on Facebook miele clear live la fema so you can go there right now join the program live Eye na share video so name ya novio na me and no foma eye na authentic Mama fan page on Facebook share the video
like the page, follow Authentic Mama. Nyele live, nene make nyele live le CEANA YouTube page, allo CEANA TV le North America, Canada and USA in particular. Afuma nyele live ha ta atako wana ami yokata le outside Ghana. Those who are living outside Ghana, particularly in North America, Canada, and USA, you can watch the show live on CEANA YouTube page, CEANA TV, Akpo Authentic Mama Dunenyo Borborbor show live la fuma. Eyata mikata myawezo. Miano vio la America to come Canada, meyo le UK, meyo le Saudi Arabia, Kuwait, kule tokata me do jana me ba April penke kiwi etolia ekenye memendagbe. Obe agbeno hevia de kemechi afumato eyata novi todola meka chidio meka fakonyo no siano ke metomnele. In recent times mienye be economic hardship is very very high. Yes, mienya kakede obe meka fakonyo meka chidio ke bona don de mawu Israel na nevi maweta leg blom na mi le epe no megbo meja me unpe kaya mebe agbeno hevia de kemeno ayi mechi afumato eyata miato meka chidio si amawa ono kata wanyonwe miato kwenye be miayo mianovio mianawanye be. The only Authentic Mama Emefa is live on Top Radio 103.1 FM megahertz. Akpena me Ame yo left for my Authentic Mama fan page at America. Me share video, so invite your friend. Ne me I share video. I like page and na me todo lava vow. Share the page, like the page, and follow. Amesema mekele Authentic Mama fan page aji ifike na lakwanye tu na come message dada fuma na namanyabe elemoji claim eye na like page na follow na nami love play no ka like pay no yo na mi kata emoji so na me so that me anyabe you are with us me ato no vito dola na neko mia wema 5:39 p.m. Bonsoir, bon arrivé once again. Nyawezo. Na egbenye wojigbeza. If you are born the 13th of April, then happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. April borns are special because I am also born in April. Eyata April borns okata hododioname, especially those who are celebrating their birthday today. My colleague, one of my colleagues from Top Radio is celebrating his birthday today. Happy birthday to you, my young car. Are you also celebrating your birthday? It's your daughter's birthday or your son's birthday, your husband or wife? Send me a message on 0244 066752 0244 066752. Text or WhatsApp Mahlo Katanami at the right time. Egba line up anyebe miato minya miejego mekple music yao mava yiji egba mejego mekple zigi hado eye mava yiji ple agbajado special agbajado me line up ametoando na me mava ple do ple Borborbor eye ma opa menveve amawunu ple gospel music adona me. That is the lineup for the music segment today. Iyata, don't go anywhere. Please glue to Top Radio from now to 8 p.m. Also, amana na nyebe newspaper headline segment will be coming your way. New way jole Ghana to come peta kaka de ka vetuando wa mako venami. Top Radio back Mako avenami ekenye chonko na be newspaper headline segment nyata kakao no yewe jopeta kakao eye le phone in segment me afi nye klo mi afonu adoje face to face aya nye phone in segment no do amabu mona me be na yo ado susu blocho no yo na se be jole Ghana alo le jojom le Ghana wunti. And text and WhatsApp message segment is also there. That is why I'm asking you to send me a message. If you want to make a shout out to your friends, your loved one, even Ghana or outside Ghana, because they are listening to us live from North America, Canada, and USA. I don't want to text or WhatsApp. And if you are dofiane wololoto, eto no video la fima. Nado message dale 0244 066752 0244 066752. Mahlo kata
health segment. And me apel la mesenya ope segment no do ha ko mana mi tidbit ado egba mana mi tidbit ado leke mi akokpo mi ado ki oji le yeyi opokume dolele de kavado mana mi anya leke na wo ha na chi adidia egba. I'll give you tidbit le health segment. So we are packed and loaded. Don't go anywhere. Please stay tuned. Authentic Mama Emefa is live from now to 8 p.m. Bonsoir. Welcome once again. Akbe Nya yiji play Israel ped hayabe. Authentic Mama, the 103.1 FM. Hey, yes, and I say, I hit I would even read Ratu and Top Radio. Bakushi, yes, boom, bakum. Away up a kitty for Katakata. Maugan Popono, Maugan Sobolita. Hey, Abato, a radio Catamela. Oh, I'm not Mama. Oh, baby, none of the book, how a Benyabama Fabaro Topua. So, over radio that top them. I bet you top FM. I'm a far wizard. Nemi Pongo Pomebella. Nemi Pongo Pomebella. Mawade Camelio. Blemamau, Titi Mau, Israel Mau, Yaponene. Natabene mi pongo, come bella. Mawade Camelio. Nemi pongo, come bella. Mawade Camelio. Nemi pongo, come bella. Mawade Camelio. Nemi pongo, come bella. Mawade Camelio. Blema mau, titi mau, Israel mau, Yaponene. Abato, a radio Catamela. Oh, I'm not Mama. Oh, baby, none of the book, how a Benyabama Fabaro Topua. So, over radio that top them. I bet you top FM. I'm a far wizard.
Authentic Mama, the 103.1 FM. Hi guys, my name is John Dumelo and I'm listening to Authentic Mama on Top FM. Authentic Mama, the 103.1 Radio Casanela. Oh, I'm not Mama. Oh, baby, none of the group out. I may never make about the top one. So, when you are there, top them, I told you, top of it. I'm a far away, so. My
Top Radio back Ekekevo, Drekbo, Top Radio Vakore. Nyatape no vitro lava vao gaton minute blaton vo and 554 ele Top Radio 103.1 FM. FM Papa Lodge authentic Mama Emefa penko semnele. Miele wona ji ele Dunenyo Borborbor show. I love Dunenyo Borborbor plenya jojo wona penko sem. 240B Royal Castle Road Ajile Kokumlemle Accra Ghana. Miele live le authentic Mama fan page on Facebook. Authentic Mama fan page on Facebook is clear and live. Nenemake Miele CEANA YouTube page, alo CEANA TV, le North America. Ye ame yo katanye mia view yo la America di call yo le Canada klebu bawa o le miakpom especially ame yo nye CEANA members so katan le miakpom live cho Ghana la fi eyata ene dibi ado hane wolo noto abia hane wolo noto no view eto no pometo de la America di call me le Canada le UK o katan le ponye live ifi ado message dam le 0244 066752 0244 066752. That is a text or WhatsApp line. The same line, you know, the text that man WhatsApp man and nearly clearly authentic Mama fan page on Facebook. Authentic Mama fan page on Facebook. Me like clear life la fuma. I may you la fuma. Thank you so much. Me leave comment so me na manya fi me le me akpom tue me na me emoji so na me anye be me like play me. Nene make ne YouTube at Top FM online on YouTube. Top FM online on YouTube is also there live. Akpo wana katan la fuma. Top Radio me pe social handle Top Radio no ka Facebook page a hala fuma nene make le CEANA TV ekele transmit live le YouTube CEANA YouTube ha le afima ha tamia no vio kata all over the world ya grew Top Radio back to Top Radio at the moment ya no vi todolao makle messages ado miedo text and WhatsApp message segment so makla do yo over ya be authentic Mama medo fie na wo mecho hasiale babadomna Anita Ja Legan Central Municipal Assembly Anesi
ebe ebusuna Anita ebusuna Joseph Joseph Abochi letetegu ipiche CYB metokata Echo Presbyter Francis Nyonyogbo le Medina Municipal Assembly me College Famna Sister Rita ebewa baba now baba mefa no kakea yedo baba tohere now ebu snow enyagama baba now sia Star tetegu ipi tokata mi do de haji. Hey, good evening, Sister Emefa. My name is Wanda. Top Radio back correct. My name is Wanda Ega. Today is my auntie's birthday. Her name is Grace Afua Funu, aka Dado. Happy birthday to you, Auntie Grace. Auntie Grace Afua Funu, aka Gado. Obe egbenye wo chigbeza yata evio Wanda ega ple ebubo onye to ha me do now. Happy birthday. April born, so katan we are special people. So happy birthday to all April born. So from 1st of April to the last day of April. Okay, another one. Happy belated birthday to my brother Samson. May his favor locate him from Courage Koku. For Courage Kaku Elegboglobe. Happy belated birthday to Epe brother Oyobe Apeto Samson. Ebe maupa menvevena jachide jiu anno kulobe anno agbedede. Top Radio back correct. Okay, now we to the messages so claim. My text and WhatsApp messages so claim because this is the time for messages. So mele eklem na mi todola o text or WhatsApp none of avam le 0244 066752. Okay, be authentic mama 1 Ayiko. I am Samson listening to you live from Accra. Which part of Accra? Okay. Nana Kongole, thank you so much. Hey, hello, authentic mama. This is Mabel, Sister Mabel, watching and listening to you live from Alajo. Thank you so much, Sister Alajo. Tokata Hododio Name. Hey, this is Kofi. I'm listening to you from Kaswa. Thank you, Kaswa Tokata. Okay. Another one, hello, sister. This is authentic. This is Top Radio back correct. hello, sister authentic mama. Okay. We are listening to you live from Dansuman Agege. Okay, thank you so much. Dansuman. Okay. Another one. Sister, good evening. My regards to all the Chomana families from Breaker. Chomana, Chomana. Sigbaya. Chumana from Yokata Mianovi Breaker Le Medina Be Dog Egbenami Breaker Mesenko Wode make a young chopity out Nanama Senko le program me alo megbeha. Okay, Breaker Habu for 4 Abaleke Megle last week. Nyafe listener Odo Methodica regular one Ebu for 4 Eyaha na menyebe Equanoji le 27 le amonuto meke posta mele bonyo time atonwa fonu tu macho location unyo ta break adreda makpo. Okay, ta mieko haya kole babadona nyento nyefe listener do metode ka veveto efonye breaker le Medina baba nausia baba komi atonwa do mawena kwa aka ana akfa kona. Hey, please play my new song, Ali Mama. Okay, Emmanuel, we now see Hansberg is a musician, voter musician. Choeno miadome. Alime Baja Toyota. Hadoema. Eka release a new song. Obe Alime Mama. Okay, Ali Mama. Ta ebe manifwe later for you, Efonye. Thank you so much. Hansberg, ma'am. Okay, like ponye live. Cho yelankonye sem cho pram. Okay, pram. Cho, thank you so much. Thanks, dear. I'm watching you live from Akachi in the Volta region, coming from Set Holy Dope. Top Radio back
Set Holy Dope from Akachi in the Volta region. Ebe lekponye live on the Facebook page. Thank you so much. Akachi Tokata Miawele Edoji. Like Mama Foa. Greetings to Mama. Le Akachi. Okay. Apeto Kwame. Set. To abutia teti sahe medofia inao fo kwame abutia vidiji okata mikofia yin yadu de haji etonye apeto monu Albert monu na apeto wolanyo dogbeten plepo meto medogbena mikata efo prize bless sister Pearl na efo sister nka Gloria Odum Okata onye abutia vijiji olankonya sem. How do you know me? Oh, I am so managed. Okay, this is nice. Hey, Abe, great job, authentic Mama One. We are with you. Thank you so much. Thank you for being with me. Okay, there's a WhatsApp message, so please. Ebe, good evening, Madam Emefa. I wish my son Elvis Owusu Mensah a happy birthday in advance. May the good Lord richly bless him with wisdom and good health from both parents, Mr. and Mrs. Mensah, brothers and sisters, also all of Nima Police Station. Oh, okay. Nima Police Station to ole happy birthday to Hede Donobo V Elvis Owusu Mensah. But today in advance, so maybe from tomorrow going add your birthday. Happy birthday in advance, Elvis Owusu Mensah. Okay, coming from your parent, Mr. and Mrs. Mensah, and your brothers and sisters as well from Noka, from Kotobabi Police Station. Okay. Nearly text and WhatsApp message segment. So I'm reading the messages. Good evening, Sister Emefa. My greetings goes to my brother, to my mother, Betta, Dunenyo, and father, Akoto, Kojo, all in battle, and my sister, and my sister, my siblings, Obianglos Rikama, I greet them. Okay. From Jonas, from Sakumono Estate. Okay. For Jonas, le Sakumono Estate, like Bedona, Jilao, for Fuakle Dada, like Bedona, sisters and brothers, so siblings, so ebe mi do the haji, Dada nkwenye, Dada Betta, Dunenyo, play for fonye, Apeto, Akoto, Kojo, le bato, ebe mi adu the haji, okay. Eya be medofia authentic mama. Mecho kasialefia domna Emmanuel Jiwonu nyonyo a mercy du efe jigbez nkeke nywe nicho. Mr. C ke nyonyo lekunka Mr. C ke nyonyo ebe Kofi nuka confirm. Okay, I don't know. Nufiala confre, Nufiala le new Achimota EP Church pele nyonyo pomio kata Echo Presbyter Francis nyonyo bon le Odoko official town. Okay, thank you. What say now a phone nyonyo messages segment. So I'm reading the messages. Madekukumi kwenam bede koma yiwanaji. Text and WhatsApp message segment here. You can also send your messages, text or WhatsApp, the same line 0244 066752. Merely like, and we are live on CEANA channel, CEANA YouTube page on Facebook and YouTube, and also live in North America, Canada, and USA as well. Nyato medofieina ameyokatanye members of CEANA, especially Ope President. Dr. Chachu Nyamadi, ple Ope PRO, Afeto Steve de, ple Dr. Wonyo, Efo Lawrence, David Mausi Empress, ple Bubu Okata, Afeto Kofi Bekule, Afeto Alo Dr. Bernard Gadagui, ple Bubu Okata, Yonya members of the CEANA, the former president of CEANA, Afeto Abochi, Nat Abochi, Plebubu Okata, Afeto Williams, Pleto Ameyova Ghana uncho, Kemye Wacha Didi Gedewa. Congratulations, Nami Kata.
Akpebe Mievado de di l'America Authentic Mama, le 103.1 FM. Mia se hayada, mia to mi se hayada, mia koyiji. Echo dume defo, tobo dume defo. Authentic Mama, le 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 FM.
Okay, no vi todo la ya nye dume the fog be the hammer the methodica me archives me cover na me 6:12 p.m. Got the minute we have ton le top radio 103.1 FM. FM Popology authentic Mama Emefa play Dunenyo Borborbor na po inkosem akpebe mi le toji la fisa fie kenye le clear and live la authentic Mama fan page on Facebook, authentic Mama fan page on Facebook clear la fama. We are also live streaming live le CEANA TV and lo CEANA YouTube page on Facebook on YouTube e yatane ameyo katan la America de come North America Canada klebo bo katan watu akpo wana ha live alo le mi akpom live le CEANA YouTube page aji le nuka YouTube ye nyele wana cover na mi akpena mi toro la obe mi le ji ma titi wa nu iwe le jojo le Ghana peta kakao newspaper headline avana mi kake before then ma outdog na lolo to de cavado ye ya unti ya pe me vado doma mecho program gande wo pe le ashama mede is egba me Borborbor la fema mi ebu mi lolo to de ka dikines Rita Adase Meka Valio enye Pentecost member ye echo nuka amonuto ame botoku yeta botoku to over diani de middle is le ashama middle is me Borborbor wale 1 week observation wo ye authentic no for me wo program MC na wo now o make pan crap mejo mele Borborbor crown am make pepe vovovo mi ape honorable MP so le tema english so kata una fema Miape MP the Caribbean Apeto Nelson Honorable Nelson Roxon Dapion Mekpo MP for South Dine Yetop MP Etofima Enofima Undia Borborbor Nenema Kenya Honorable the former MP for North Dine Honorable Aqua Dansua. It has been a long time. Yes, that Danko she was around Egbe le Ashama Mede is Borborbor crown Honorable Aqua Dansua MP, former MP for North Dine. No tepema. Nenemake Abi bright. I make it standing in Kenuka standing for as NDC candidate for Tema Central. Ayahana fuma Borborbor over Vatofuma Globonu na ona fumeto nenemake honorable NS Nogbe o kata overto afima ble bubu o kata ono afima egbe amekpepe tohe o la afima imemele nupu a party gande leji le ashama mede is la fuma la police station gba la fuma tutu na dada ame inugbe Rita Adase Fepo meto odi anyi la fumake egba medogo nye former CEO, my former CEO that I work with, he was also there. Ekemi yo le ashama be senaki. Mr. Senaki, former CEO of CEANA Radio la fuma eno fuma me Borborbor fifia okwe do efiata ezunene nawa nakwa Apenkro the fourth nene nakwa Apenkro the fourth aka Senaki eno afuma klepe ame dodo me Borborbor crown akpe me dogbe ne eye opojijo de efe former worker me Borborbor me dogbe na nene Apenkro the fourth aka Senaki le ashaman former CEO of CEANA Radio medogbe now tohede ble amebubu vovovo na ye ya legia egba the former director for GBC Mr. Ampim Daku Klepo Meto they were also there
And akobe ekwamele bobogbe kra ato Mr. William Ampim Dako amakenye former GBC director for GBC former no afima and a lot of people told the me bobo crowd okalekwa ji ameke pe fofo takemie yi alokpem do anya apeto Santos alo Santa leko magwamakpeda apeto Eric aka Santo eno afuma alo anye dada emeka value pele bubwa o pemi bemi ava fakonyi pele pometo imemele no po Borborbor leji live Borborbor leji la shama mede is like afuma edo pe Borborbor group to a shaman yewe la afuma lewona wo waje fiato aje gato fisfilai imemele no pom todo lao nya yiji pele agbaja ya ocho me say that meleji pele agbaja oh ni mapo Borborbor hado meti mapo Top Radio back kore mapo anu ya hafi mayi Bona kota na galo bonu drogba ponye hodo dio na me miato southern part of Volta. This is for you hodo ponye Baba bona kota na galo bonu drogba Authentic Mama the 103.1 FM Bona kota na galo bonu drogba Salina bona kota na galo bonu drogba Amia penu beta ma bona lo mi Hey amia penu beta ma bona lo mi Oh ha Yesu bona Kristo to Yesu bona Yesu bona mia penu beta ma bona lo Ama ba Yesu bona Yesu bona Yesu bona lo Yesu bona mia penu beta ma bona lo I'm happy no better my Hey, how is so I'm happy no better my corner low. Hi guys, my name is Dunenyo and I'm listening to Authentic Mama on Top FM. I'm happy no better my corner low. I'm happy no better my corner low.
Mama Emefa, Authentic Mama, the Authentic Mama, the 103.1 UN General Assembly Hall, kasama na rito Authentic Mama Emefa, the top 103.1 Akatoko.
Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 FM. Mekande China me no vi todo lao ekeke vodo ekpo Top Radio va code. We are doing it on our way. Miele walk gently le studio la fi. Afisi afi ko hanelia. Mi ko nuka latest yo la baba me. Mi akopulo mi ape weather fi ya 6:29 p.m. God damn minute blave voici qui authentique Mama Dunenyo Borborbor show. Pen ko samne le live to forte B Royal Castle G. Miele clear life l'authentic Mama fan page. Me dog bena a messia make l'authentic Mama fan page. Okay, mark the messages. I don't know me. The Facebook authentic Mama fan page. I mean, this one is as a ghetto. Drumming, beautiful one from you, authentic Mama. Benny, message I do, yes. Hey, a very nice one, sister. Keep the fire burning. Listening to you live from Peki, your hometown. Oh, okay. Namanya make it to your Mekpo Benny. Me, Namanya call from your Mekpo. Apeto Francis Ado, the more fire, authentic Mama.
Apeto wisdom no claim akpache. Ladies call me akpache and the gents call me kokote. Watching you live from Adenta. Hey, Fonya akpache. Ladies man, meko wedidi. Apeto Francis Adobe, much love. Oh, let's rock it together. I am rocking it wherever I am. Rock it to yourself. Hey, and yet our tradition, our culture, myape heritage, ya novini asalao. Aha. Cristo Tome Cavola be Cristo Lemiasi. Hey, good evening to you, lovely fans of Authentic Mama. I want to use this opportunity to invite all Authentic Mama's fans and loved ones to a night of aerobics. Dab. Wusugu. Okay, Wusugu. At that demo edition on the 20th. Oh, okay, on the 20th of April, 2024, the quick shop, Bechele, Second Junction. Oh, okay, for Francis. Okay, Kid Fit master, my master in Kid Fit. Okay, that April 20th for me, mayo, me looking beautiful, sweet, and like me shape ole normal. Na nye bedroom me exercise wo. Do kolenum animolo. We are doing exercise. Me exercise na me body be me no shape me all the time. Yape director, a lot exercise nka keep fit director, Peter Francis Ado. Me have a new year. Tana me yo like Bechele #1. Michelle can play tone me tibe yo no me ape keep fit club. Ba me me no me adokre shake. Me no exercise wo holiday so me on a Saturday's morning. I don't Nemia our exercise and no shape ma. Ekema elekboglobe on the 20th of April, le quick shop, the paddle like Bechele Junction, and no do paddle la fuma. Fuma me wanna exercise like every morning, especially Saturdays morning and holidays. So I type ya be 20th April, make a nka wusugu. Me avat shake, me body shake fat or katan apungbe on the 20th. Me invite me katan. Francis, I salute you. And all the fans. Hey, Abe Williams, Winky, Abe more grace, Authentic Mama. Thank you so much. Apeto Francis Ado is on so on. Apeto Hansbeck, Abe looking so good, so great, sister, authentic. Hansbeck. Ali Megbaja Toyota. Okay, thank you. Set holy the Pebe Lekmonye live to Akachi Akachi Zutaga Ebe Yelekonye la former le voter region. Apeto France in Nyonyobe High Authentic Mama. I can see you live from Medina. Okay. Apeto Eric Godonu watching you live. Good evening, Authentic Mama. Good job. Keep it up. Thank you so much for Gadgeto Jonah Sebe, good evening, sister. Watching you live from Sakumono Estate. Please share the videos. Invite your friends also to like Authentic Mama fan page. Yele live, yele clear. Authentic Mama, the 103.1.
Hi guys, my name is Dunenyo and I'm listening to Authentic Mama on Top FM. Okay, Novito Dola, Mia Yiti Makomon Popo Yamado. Happy birthday to my own colleague from Top Radio. Papa Entry, Bosiako, Papa Entry, happy birthday to you from all Top Media Group. Happy birthday to you, Papa Entry. Okay, good evening, Sister Emefa. Happy belated birthday to you, my son. Salon Pogo Thursday happens to be your birthday, and today is my brother Agbeko Albert's birthday. My greetings to United Voter Youth Association, our organization members in Kaneshi Zongo, Echo Apeto Goswe Borborbor no card or Doko. Ebe yivi pe birthday oyo ba peto selon pogo ncho Thursday vaya edu jibezan eye tez nka egbe ha kanye apeto Agbeko Albert pe birthday eya taye common popo ya to happy birthday no kata agbedi de la mesena yemenlo be United Voter Youth Organization members okata bele zongo junction ha be mi do de haji. Efonye Willie P. Ebele moji plemi len konye sem. Aspe. Ehayina efo de kabeze oya befo kefa eto peve to make akele USA ele mi ankosem life if you like efo nyemedo fie yina efo Kwame Orison do we de haji ele nkonyesem live to USA if you like. Okay, no vitoro lao medo ta flache ye yita ma yiti quickly na me ma yiti na me kaba gade minute bla enne
gade minute bla ene el authentic Mama Emefa play Dunenyo Borborbor na open kosem le transmitting live to 40B Royal Castle Road G le kokomlemle egbenye 13th of April 2024 April penkeke wie tonlia le pakpe vekle bla evevo neime miele akpena mi be miele Dunenyo Borborbor plenya jojo na open kosem mava yeji ple Borborbor adona mi mekachi ji crow ke boma kanyata na mi no yewe jole kosra mepeta kakagbo ekema mi anu bledem le unti me ye ya do be mavumo na na do susu bla mavu na kake fifia mi seta kakagbo enya jojo gbanto ijole dukome enye abaleke mi anto mi enya be ya odagba it was a holiday enye holiday na mikata mi edri pede kwenye be mi anovi awusato Muslims so kata all over like me Ghana particular odro onku alo owo ofe azai kwebe Eid Fitri ekenye owo fasting 30 days fasting eye ntua onu abaleke yo ha odu ne abaleke mi ahom yedu na Easter mi yedu na Christmas yo ha obeto ya odu ncho eye mebobo crowd Ghana kpasi akpa owo takpekpe o maglobe moso katan yo gbedodo akpleto nyiji azandudu yo ha ocho enu odamonlio enlakpleto odu eye mi ameyo onye obo hono ha mi ekpogo meleme eye mi ejijo mi adoko le holiday ma ji novi todolao ke le azama duduma mi anovi awosato Muslim so katan o no bo tefe o moso eye o dogbeda dakpe abaleke alaklo to opo mososo nutichi do pe mososo mame eye yo ha odri nwe ke a mi afe duplola fe peda unto Dr. Mahmoud Baumia amekenye candidate na presidential candidate na MPP towa abalento miato mienya eya ha mia novio do method ka onye eya ta eno moso eyo oponu na ewo la fema ke lepe nupo ma eno gbogboro nchobe eyi abe vice president play MPP presidential candidate na ye medaside LGBTQ pe activity ade keji le Ghana ya ye medaside ji kra amobe yimele nupo alo nyimepo nu cho enyama won kakea ye bia na Ghana topete wa nyabe ye medaside LGBTQ aji ye medaside ji kra ye ha ye oppose ye medaside ji ono vito do lao eyata edegbe pa uncho le opazandu drum me eyimono no pom na efe toto lemons uncho nene make Zongo Youth Association menolao ha uno babia cho duplola sibe waja gbagba ada si agbalete na LGBTQ ma abeleke se otakpepe metopas lo ma elebe jidudu a na dasi agbalete ne wazu se ano to call metai Zongo Youth admonishes okay on how ben obia ole babia cho jidudu asi be wa alodu last be wa dasi agbalemate ala be epe vice like gbogbo ya ye met support you ye oppose ye met dasi de do magic crowd be wa vagana be nchu nyonu pe do no mawa ai jio enya jojo gbanto mi common popo ya do congratulations to hedena all the faithful nam ya novio yo ameyo kata odu azama uncho ke mi ha mi pon keke hejijo akpen mi do egbe na o kata Muslims so kata all over the country mi salute to me enya jojo veli anya be abaleke mi anto mi nya uncho ejode kabi le Medina sime ejo bibi mama bishop so de ka me black ton 50 shop so kata le Medina nyesebe ejo bishop mao eye enu kata fia kuli de kemele wakapo enye no bla nya be eyi mejo ejo vale miafe market o kata asim tefe o kata ejo kasa ne bi aseko be ejo ifi mucho Medina to ha ji okado eye ejo babi shops amebla attention le afuma eke onye no bla ninya amo opeji ogba ole babi achejido asibe yo de kuku wava atetu yo akpede yo unvie afi yo akatan afota
awodo alowa ka for yobo shop so dagbe eya nyenya jojo me komo no popo ye hamido baba na me no vi yo katanle Medina market edo bi open shops wa me do baba na me ke me le mopo mbeji dudu a awo pe do dasi a do asi do gbo vie enya bubu ekenye ma mle ma kovia na imeka ha chowa eya nyebe miato minya agenda 111 miape tuklola alodu nya haya wa odongbe na dukobe you are to hospital gbogbo ado sunu ape you are joleziji eke ocho nkona be agenda 111 hospital project o kake so far hospital ma odongbe be you are to adeke member completion hard o ma wo de kenukpo o dedicate yin pete mi se hard o gede wa mi se bo kale construction stages oko o kale esongo je construction go me crapo ado be yo odo level ado odo afiado kakede kekon medo enu eke wa kwasi afia be agenda 111 pe hospital so promise ya yo to vo eke amegedo le ba bia se be de 8 months to election day what our promise leto wa dete pa promise yo to ngbe yo do de egboji vagbe fifia amegedo le gbogbo alo le ba bia nene ela be mi sebe ablekuma Central Municipal Hospital ekele agenda 111 ma uncho fe ko je construction gome eso go over je construction gome la fama eye amegedo le ba bia be enya kaweya promise gbogbo yo de o tangbo wogbe hafi akodada pe yo ado ha over time avo ha ye wenye enya de ka veton yo me covenant mi egbe me konya gbogbo ade covenant mi yo me covenant mi ne mia apumona mi le ye inu etoji mi ade mi asoso agblo chonti eye mi anovi muslim so ha mi aton pochi abotano mi apete du holiday mi ha mi ekpedon de kawowo kele open no for ma obiacho zongo leaders so ameyo fonu na nyanovi muslim so le opasan duduma obiacho sibede normally aminya ba akodayiwa politicians over zana amema akwụkwọ zongo to akova no nugbeglowo eyata pe ya ma open no for katan lo pazan dudu menyebe ole kuku de no bo vio be o maka demo na politician de ke o avaza o aba no bo nkoyo be zongo vio zo awo yo we le doya wa obe awo epe ya mede yo de kuku na yo nto yo bo vio be wa segbe amadeke mikava zao akogavia de blobo nuko wa ba won gbegble de kele akoda yo kebo amesiam le gbogbo be Ghana pa akoda da ke gbo a December 7 fa ne wa jeji ajefia to ajega to le wuti fafa me ne biam olema no vi todola o yo wenye nya yo me covenant mi mai ji pele Borborbor na mi se hayada Israel na vi authentic mama, the 103.1 Authentic mama, the 103.1
Top 103.1 FM Urtiso. Top 103.1 FM Urtiso. Top 103.1 FM Urtiso. Top 103.1. Ado Ganato Kwenya Fangoka by the UN General Assembly Hall. Mashama Naruto, Authentic Mama Emefa, the top 103.1. Akakabo. I'm Isaac Royal Stock Tobe. As you all know, Nepo, and you know who it is. I only listen to Authentic Mama, the only Authentic Mama, Emefa.
Mako hatoke amadofia ina yetofunya de kabeve apreto NS Bernard at the sea. Allo at the sea kosi. Fisi afie kenelele nkonyo sema medofia ina ople hafafe ya. Awo. Ina nye togbe de kabeve ne togbe hafoli aheto. Togbe hafoli aheto ebio pefia Ghana le ashaman ebio kata la shama pefia Ghana ple mama ple de bio kata medofia inome le ashaman ina Mr. Ayite wherever you are, Mr. Ayite, good evening to you from the only authentic mama to you, Mr. Ayite. Authentic mama, the 103.1 FM. Authentic mama, the 103.1 FM. Hi guys, my name is Dunenyo and I'm listening to Authentic Mama on Top FM. Mako monu popo
ya hamado fien to hedena mama alo dada novisi mama novisi ya hanye CEANA member do methodika and like tells us ke elemia to me fien ya mama me do fien na echopakpe kakaka ye ewe kagbodogbe echo ha eyina efo koku efo bone shaker bless Sister Jane, fokoku suno, play, bone shaker, okata on le teshi, Dallas, school agbo, medofia ina okata, chope don fokoku. Bless sister yokata, he no fama echo, nam surprise ma. Le teshi Dallas school agbo echo, medofia ina me, dada and novisi. Efo koku Sister Jane play fo koku suno mikata mi do de haji me po hato heya na mikata menye be milenkonye semle teshi dara sko agbala fama fien ya okay dada Juanita Novishi Bukla Dada Juanita Novisi Humblaka Echo Arlington tells us Ellen Konya Senfia Dada Medofia ina Echo Prakbe surprise Nene Make Medofia ina Sister Gifty. Good evening, Authentic Mama. I am really enjoying the show and listening to you live from Tesano inside National Police Training School. Much love to you, Authentic Mama. Akpena ameyokata le National Police Training School. Helen Konya Sema. How did you know me? Kata akpena me, Sister Gifty.
Make you change Shakara stage, make I hear proper program for Top FM. You don't know say Emefa on air, Emefa on air. Hey Baba, what do you do? Make you change Shakara stage, make I hear proper program for Top FM. You don't know say Emefa on air, Emefa on air. Okay, novi todo la obene voile so has ale to the computer 7 p.m. 9 minutes past 7 o'clock. Novi todo la one ye fifi afi never tune in. Alo never throw more that the top radio papa la ojia. Nye to chat o hadena over Dunenyo Borborbor kle nya jojo na oji. Ele authentic Mama Emefa kosem ke egbenye memenda abaleke mienya mi ko Borborbor chimacho ekle wona ovena na me eya sem yele la fisi of ye kem yele fi ya no vi turu la vava ke nya iwona ji mi le phone in segment e do benye klo mi afonu adronyame no you na sebe jole Ghana ti come pe takaka eveton yo me cover na wa leke ne susu chonti nya ke la si ochon na block pe de ko ke glo magbla menye jiro yo ke bomia tudukoe awu ebe dikona yingoe eyata mi ato ne yo afonu nwe ayonko afinele yo chwe Borborbor radio ademme ene ti bia no mo ti klim ko Borborbor radio ademme eye na yonko afine yo chwe na bia na de osusu block pe de ko eye na do hanelo no to ve dene committee ma me do ta flash na me ke me do fiaina apeto kuma anani ebe ile nkonye sem live cho yecho Burkina Faso kake yele Ghana le kaso afifi yele nkonye sem live yi play pepo meto ye do fiaina ye pepo meto kuma nani cho Burkina Faso but fifi ya ele ni ankosem le kaso fifi live be yele program I enjoy Alegbegbe. Yeah, Borborbor is my favorite music, so please be sharing your programs with me. Shout out to my wife Charlotte Yaira Ajanu. Oh, okay, I didn't know. Okay, sister Charlotte Yaira Ajanu.
Odofia ina osnonoa ekenya peto NS Bernard Adesia ebe yedofia in tohede now. Okay, nyele wanachi ye nyele messages yo kaleva vama ye meleke klen hafia yi wanaji na me. Eya be authentic mama sister Emefa. Greetings, Sister Emefa. Good work done. I am listening to you live from Boga Town, Teman, Accra, Ghana. My name is G.K. Risky Anku. Risky Anku. Okay, Ebelen Konya Senfis you lie. Thank you. Akpename Temato. Good evening. Happy birthday in advance to Rachel. Rachel, please, we are waiting for the Banku and Okro stew from Jessica and Emmanuel. Okay, Jessica and Emmanuel. Ole Babiacho. Rachel, Sibe, Epe birthday, Epe Banku. Ble Okro super, yo kale jwa koko. Meva do yobo hado. Happy birthday, ne. Okay. Akbebe miele toaji o messages to one of our vam le 0244 066752 0244 066752 test or WhatsApp ma akelon katana o kemiele ji Apemia yi enu ya jia phone energy me say that Top Radio, Top TV, Top Media Group, me what the carbe Top Apomodin Power Festival promo. Top Media Group Limited in collaboration with Midimafo Herbal Hospital is organizing free health screening at Mokola near the 31st market between the Mokola Mall and the fire service station. Midimafo Herbal Hospital will be screening all diabetes on Midimafo Herbal Hospital will be screening on diabetes, hypertension, and others on Friday, 26th of April 2024 from 6 a.m. to 5 p.m. Top Media Group Limited and Midimafo Herbal Hospital are calling on all and sundry who value their health to make a date and visit the screening point on the day, which is 26th of April 2024, Le Mokola Market. Note that Top Media Group will be streaming all programs live from the location through on our social media platform Top Radio 103.1 and Top TV and on social media okata le miape pages okata. Remember to tell your friend to tell a friend to come and check your system free of charge. Nava check dokyo miele free screening wo Midimafo Herbal Hospital kule Top Media Group mi wo deka ye mi ko wo na tohe ya eke mi chonko ne be Apomodin Power Festival mi wo na every year. This year ele ejinoge ele Mokola Mall kule fire service ye domala fuma ta Mokola nyono kata ncho de via mesemeke hetibe yava wo free health screening on the 26th of April. We are inviting all of you to Mokola Mall and the fire service in between the be miava ava check miadoku okpo ela be miape la mesenwa ne la mesenawa enatan wodo ta Mokola to authentic mama pele Top Media Group miape presenters so this mikata miano miadome on the 26th. Netibi authentic mama na vafuma ne netibe mi adobo blowo asigba now also that dia na vafuma ne na vakpo ne mi akpede wutio ke ameyo le mi support ya Midima photo o lengona wona o ne ma kenye Angel Bakery original ya to brobronye alo amado penko o na brobronya do evivina alegbegbo yo be Angel Bakery original o la fi o ha okpede wona unti wa ko brobro new hot one so ave Mokola market unchomi ajira na mi amesame ke bi aple fine bread ada hot one ada sweet one ada kema echo Angel Bakery original togbo one of ma yo ha wa okpede wona unti Frederick Optical and eye care to ha ocho domi pillar 2. They also will be there. I check nyapen cool. Then be a check won cook letowa. It's a total package. Top Media Group Milk Economy on the 26th of April. Le Mokola Market between the mall and the fire service station of ma. Yeta mi ekpe mi katan be mi avaba check mi adoku okpo free. Nene check the kuyopo free ne dolele ade nadia wana wa ticket wa fia wa leke nakpo awa ticket pletoyo no $20
If you want to support the program, you can call this number 0277 630006 0277 630006. Top Media Group Apomdimpa Festival Ekimi Kogbonanami Yata Authentic Mama Mekpemi Katan on the 26th of April Le Mokola between the fire service and the mall Bemiava Nemiawo now Katan Nyakpom Yadokubo free of charge Novi Eyami Covenami Midima for Herbal Hospital to ofe amenveve play Top Media to Yemi Kowona ya Kogbonan na mi free Tamye Pemisia Bemiava Ava a check Nyadokyo Aswa ayom nye phone in segment and you want a sebecho mianovi yo to ofasa Muslim so do ofasa cho ekemia petemi ekpo on mon popo no apeme holiday nyo ke ofe asam duduma ofe Dr. Baumia Kenya Vice President and of ma ofonu now be election ekegwa ntifafa so wan yeta mesiam na kpo pedokyo ti vevieto ye fe youth zongo you fokatan wa one no careful bama de kama vazanga ablewa won gbegbele election deal and also ekale gbogbobe LGBTQ activities ya lo bi le leva hole nu pole un le dukoma eyi abe du plola pekpede un to a ye me daside di kra be wa no Ghana alo enuma na va Ghana dukomo ke amole ba bia to sibe emi fonu na wo mega ekenye dukplola wa dasagbanle matene wo ne be yi me daside di okwa ewenye dukplola pekpede un to nu kata ma agbele na dukplola be ichi me daside di ota ne wa wo no ko hia wa wo ha amole ba bia nene anye nyagbanto enya veli anye be ejogande bi ncho le Medina market me shop so amofe tepe yo ko la nutra shops yo la nutra la amebla tonson ejobio pete kenken na de kemele wa poko enye nubla nya mi do baba na o market alo Ghana pe market o le bibi alegbegbe ele bibi mokala bi FEB kuma afile bibi ye amole gbogbobe ne ejobia enyova le fire service to blame be o meva de ye yiji over tijua kake babia nye bede le marketing he fire service to watan vakaba avachi joma wa chi ha yanyi babia nyanto ha mia bia mia dokyo ye nu kamia wa betu ko enebe amoma no penu egabum ne no la siasiomo because ever let too much be ejole bibi le market vovovo bubu enye be enya bubu mekokpe enye mamlenye agenda 111 ekemia tukula na ngbedodo be yiwa to hospital gbogbo ado na mi 111 do na mi ape yiwa da selezi enwa ever le jeje be promise ma amole no deke agenda 111 hospital de keme le complete efenyi son ya ke mi akpo de kenwe de hado ke ona mienye ba do le construction stage so ado ha obodo level ado kake de keme le complete fifie ke wa fi asi mi akpo ya mo le ba bia be 8 months months more to go what to agenda 111 yo beto o promise a hospital o kata o promise de what we are ba bia chiema ela be nchonya ya ka dogode go ela be Ablekuma Central Municipal Hospital yese be overcut oje construction government choko ba bia nye be wa tanko 8 months atuya ye bubua o kata hele region so de level ka ole o tan gbo complete wo gbe fun mi adakwa ayanye babia pedeko fonu na we pople meka glomagla menye drewanyo megle dongo etani dibia no mojiko the rules and regulations ebe majwa madeka lo adonda madeke gbo do susu block pedeko na bia hana meve maje gome phone in segment is time so amegbanto ways up metal Adam ya gbotari Mautalo mara ku give anye alo give labadi miawezo labadi to amasi amafo aba polyclinic ya ne jirudu ava gba kokori be ya to clinic na ya to hospital Ghana mia up to now no baba na ka ba jiore ya gbagwa je da wa
Let me do a small mia for Mahmoud Baumia, Panya, Blobber, AGPT, Service, Nupla, Nomufa, Numaron, Chupla, Chupa, Numa, Yamatas, as our mother, as I. Sigba one ekpemia. For me door. For former time, your mother Sigbalate, O Conma Parliament, O pass. For former Dassi, you never do a good Tabalala. As our mother. Machi Trevina Madu Banaka, the Pato Kataikala Gidu, Mamadu Bano. Okay. But no Namia the car, Enama, Anglo Kokataru, and the Badulo Kata, Miawa the Kana, Baduanago. Okay. Yeah, that your sister Emefa. Efonye. But a cargo to Mavaga top FM, Melejo. Amen, Lord. Bye bye. Hello, Papa me talk properly. Efonye deka. Efokai. Original Heaven Benghazi. Heaven Benghazi. We can have bed do. Khojola. Wezo. Amesi amefonya. Oh. Ella. Mekogbenami. Bada kumi ajo. Yo, anya nyakwe kumagbo kwenye bi. Miato enye vice president anya ikogbra ye medasrejo menye be medasrejo magbobe ahatwe ntuya megonyale keike ni atema college be enya ya gbomola akoda data iko le ni awo otuti amechicho otuti be o ya ina vibe kwa kama Ghana to anya be o ikwedeme Tanya mi obla me kwes Okay. Amevele tojina fo. Amevia ne yina agbagli family kata le gaipi frankadua. Eye evele ane yina evinyo kata ikinya abiga kule novio kata le abokobi bo me kata. Yawe pople. Hello, apa meto? Mami. Kukuyo. Sister Gifty agbojinja. Okay, wezo. Kukuyo. Miele toji. Government ya benya blam ko aje da wa na kike nko wo ti sha po ma driver ye pe ni ati to ji mo ma ada gre ko ojo ata ogola o te na la ko ogo ta no ji ni abele. Okay. Magina market so fast di hanye be baba na ma tiama la no ala be kama gayi ati na gba wo ti no wa le do fo na ona na ma ebe ti baba no. Okay, amevele toji. Magi ala agboje ti danyo ko ma kata ple apalu ma kata la peple. Okatan wa se mi awe popule 725 top radio mi phone in segment Dunenyo Borborbor show first phone in segment here. Hello for Geoffrey agbojinse. Mama rekati. Efo agbojinse. Ayi gbe tanto. Akpe de vio pele kenke dala o katan la fumade. Me dogbe na o. Yele toji. Ma yiji pakla. LGBTQ ha ka ho du kola pe peran to be ma baba ge ma ya mo lo re yi o ma nya ko gro na o nya gro na pe amaga na driver ma nya mo de meta ma nya aru na meta ma nya mo driver ma nya. Okay. Ala be nwa la gba na proji o ba ya mo sai mu kama ma be ble ye ma tanu da bo to nya te panani. Agenda wa ya be ble no nya ba una more fun na we na ga wo fun na na mama na de ba marekana ga biga agreement areka sanga abamu wa ko sofi anonyi bazamu ako ga bu agbedori ameva ba no fukpe mu tan ma ze bo le kure mu moti na ko gwa pe na toji na nya ko ma gboji si pe da nyu ko ma la pe pe gba
Okay, hello, Apometo. Efonye Samuel Ablode. Yeah. Accra Newtown, Church Creator. Mautalo. Mele tuji. Baumela la pen blemanya omula na enya sumbe nyalo emu konya wodo alo pakuyo magaodo bene bene makola be ya for you te aflumi au gere mavam la padamule Fiabe me honya keji enya ke ubla me hoji so akpe amevele tuji ma ati hana happy corner ata ni ton ikite kwa Pula Mankwa Ablodo Kumakata Station. Okata wa sena fo Samuel Ablode. Hello, Apometo. Efonye kiti waya lo. Bebe to Chadenta Sakura. For bebe to Sakura to. Ofolo. Ya wezo. Okay, leko legbo we plenya. Anuke legbo yin bedi. Medibe egba church mo topita lo so fo botere unu pero fo ha me viu. Amoko pete fe sto hele bibia ne lenkro wa church to so ya ba holo. Lo to so fe no nya fe bo cheko no na bijo. Sigba. Okay. Ni be start holo. Egba bo ke fe no ya stop de bijo. Nya me fika jo to fe jo bio. Kare unu ne a me cho problem yo mana lo no me ko jimi kokko de te mo kana wo. Because I'm going to call 150 million. Enyaelo. Mele fanyo la. Kakele ke mi ofanya be. Okay. Ma okwenya. I see. Okay. Amevele to jefo. Efo bebeto. Hello, Apometo. Authentic Mama Efo Francis Nyonyo Medina to. Medina to for akpe mi ewezo. Yo. Yele toji. Medina ma funso ejo fedibi. Agbama ike ejo ma abile Medina siame. Medina tanga so le amedo le asiame ike odwa si de moji ike agbama o fenya le court o le bobolon. Agbama pesa mi aye jobi. Odwa si se mo fiti never now notice la oko notice ko in assemblyman oko notice ko in mayor kaman instead of enwana ikota lo ni ka wo have wa big nuisance o ma woni o ka wa no chachale MP ple toji we wa va be ano megbe to me di be nyane wo nu me nata ejuma bi ya ta ma de kuku be ameyo ken bona ejunu mo gba wa make sure be as the share the greater regional e mo onu no anyi Omega lo watch repeller de ke fla me de ko va ko de monu de na nejo na ti wan gera si me watch jo. Okay. Akpede wo no me kokoya ta amevele tojuna fo. Ye fe hagbanto e na sister Lily. Pre wo fata ame yo ke ofonu gbogbo to fi ale Madina si ame. Ha ya na no ko faji lo. Oh, baba now see baba now. Hello breaker. Hello sister. Leke Medina to. Medina talk at all for. Like your preparations so ha me kalenya de kese chugbo me yo pete out then. Oh, sister, the one network. Okay, like LG ah. LG 2627. Okay, le fikama. Le afife ezukofe. Afife ezukofe. Yeah. Okay. Okay. Nyedo baba to hena dungo. Yo sister. Mako ireji egbanto medo baba ne moyo kataji afokuya jodo ni chokura gbele Madina. Ba won to ne fa akona o. Afuma ko fa mi afe tu ko la fe pede nto fa nyaji a. Sister du ya mako emiele mi afufu va do ngbele ke post be gbon na fe. Airport pe. Ye bi afa brother va ya va bo we move yo to airport o. Later yo bo wa na fe ko va landing site e yo atu. Mi si le du ya me. When you take an global event that GBTQ plus when I ojere. In your fufu, not to go vanava blevo, your mother should you call it. Yakatamina, your fetty German. When you may take a good drive at the full. I promise that. I'm a village now. You, Medina, Chomanakle, as a family, you catala fake plague. As yet on your brother, Alebo, of Macadona took a shagame. And Conya Steven. Let to the local town at
Efo Steven obe do atom gasia game keme yonam ya akpebe do ato. Hello opometo. Udolo wote. Efo nye Peter dra. Yonto anya palasta. Anya balasta to. Udolo. Ya we le toaji. Ye la nguto. Leko legbo we. Ka akoto ba mi aro glomba agba fi alo fifia